Još u antičko doba lekari su se trudili da svim pacijentima pomognu u rešavanju različitih stanja i problema sa kičmom. Naravno, danas bi njihova metodologija bila gotovo nezamisliva, jer prema izvorima koje imamo, oni su svoje intervencije radili bez anestezije uz minimalno poznavanje ljudske anatomije. Danas, sa razvojem medicine i tehnologije, možemo da kažemo da su neurohiruške operacije jedne od najsofisticiranijih operacija koje se rade na ljudskom telu, a minimalno invazivna neurohirurgija omogućila je da se operacije kičme rade gotovo bez rezova i uz minimalno vrijeme oporavka pacijenta. Upravo o minimalno invazivnoj neurohirurgiji, njenim karakteristikama, mogućnostima i prednostima danas ću govoriti sa doktorom Markom Markovićem, specijalistom neurohirurgije iz Medigroup sistema. Doktore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Zadovoljstvujem biti sa vama. Sjajno, doktore. Mi laici, kada kažemo neurohirurgija, nama to zvuči pomalo kompleksno, zahtevno, pa čak i pomalo zastrašujuće, smem da kažem. Pa sam odlučila da ovaj razgovor počnemo jednim jednostavnim pitanjem. Šta je to neurohirurgija i koje stanja vi rešavate, sa kojim stanjima se vama pacijenti najčešće javljaju? Hvala na lepom uvodu i na simpatičnom pitanju, kako se to već lepo šarmantno najavili. Neurohirurgija po definiciji hirurgija koja se bavi hirurgijom centralnog i perifernog nervnog sistema, odnosno hirurgijom mozga, kičme i perifernih nerava. U nekom prevodu se može čak i reći da je neurohirurgija misleća hirurgija, gledajući, odnosno ići u nekog starogrčkog izvornog naziva, tako da to može izvesne asocijacije da izvede, ali je svakako neurohirurgija kao takva samim time čime se bavi hirurgijom centralnog nervnog sistema, znači mozga, kičme kao stabla i stuba, da kažem, našeg tela, našeg telesnog i perifernih nerava. Ajde, ja se osuđujem, možda subjektivno reći kao kraljica hirurgije, ali svakako po delikatnosti, po minucioznosti, po osjetljivosti, svakako jedna od najosjetljivijih grana hirurgije. A straha, pri izgovoru, pri pomislili kako god, bauk, neurohirurgija, ništa nije bauk. Čoveku je dato da savlada određene veštine, svakome od nas na svaki način koliko i kako je dato. Sve se da i savladati, naučiti i oni koji se bave kakvim god poslom. Ništa nije bauk kad se radi srcem, kad se radi onako kako treba, iz duše. A recite mi sa kojim najčešće razlozima se javljaju vama pacijenti? Šta biste mogli da izdvojite? Najčešći razlog javljanja pacijenta ne kod mene, nego svugde, su problemi sa kičmom. To su najfrekventnija stanja, toliko su frekventna da praktično svaki drugi, treći odrasli stanovnik populacije, generalno opšte populacije, ima problema sa kičmom. Tako da to je ubedljivo najčešći supstrat, tako da kažem, koji postoji u neurohirurgiji. Na drugom mestu svakako su, ajde da kažemo, traumatizam i povrede, gde spadaju kako povrede perifernih nerava, tako i, nažalost, povrede glave i mozga, odnosno kraniocerebralne povrede. I na trećem mjestu su onkološka stanja, odnosno onkološka oboljenja, kako mozga, tako i kičmenog stuba i kanala, pa i perifernih nerava. Ali ubedljivo najčešće mjesto oboljenja kičme. A među oboljenjima kičme to su pre svega degenerativne oboljenja kičme. Ta reč degenerativna zvuči kao ružno, neka degeneracija. Ne, to je jednostavno sazrevanje i odrastanje kičme, a kičma kako odrasta, po znacima navoda, i mi kako odrastamo, dobijemo razne probleme. Sa odrastanjem se problemi množe, tako i kičma sabira svoje probleme. Dobro, doktore, to mi je super uvertira za naredno pitanje i za vas je dvocifren broj godina iskustva. Pa ja mogu da vas pitam da sumirate nekako da li se pacijenti obično javljaju na vreme ili sačekaju da to stanje poodmakne, tako da kažem, i koliko ta pravovremenost javljanja lekaru utiče na način na koji se pacijent leči i na ishod samog lečenja. Da, pa pazite, kad se radi o degenerativnim oboljenjima kičme, što je u principu fokus ove priče, nije fraza, mada može zvuči, svako se javi u svoje vreme. Nema stanja da možemo reći, zakasnio si ili zakasnila si ili zakasnili ste kako god, da nešto ne može da se popravi. Naravno, ako ljudi trpe iz iracionalnih razloga ili kako god, iz straha ili ne znam kako god,
ne žele da hiruški reše svoj problem pa se muče pa idu na razne strane raznim metodama, alternativnim, ovakvim, onakvim, pa dovedu sebe u stanje, neko stanje koje je teže rešio, naravno da su u tom smislu zakasnili. Ili pak, ako se odluče na, ili tako i put nanese, sada nisu ljudi krivi, ne mogu ni da znaju, ali ako su imali raznorazne intervencije koje možda nisu bile adekvatne, možda nije prošlo to sve kako treba, pa posle više intervencija, nekoliko intervencija hiruških na kičmi, onda se stanje jako teško ili skoro nikako hiruški ne rešava. I onda se može reći da se zakasnilo, odnosno da je određeni problem se javio, na primjer, kod mene ili tako da kažemo kasno. Ali u principu svaka osoba, svaka individua ponaosob oseti, naravno prvo je bol na prvo mesto, onda drugi ispadi da li je to slabost, oduzetost ekstremiteta ili da ne ređemo sad dalje. Svako osjeti svoje simptome kad je ozbiljno, kad treba da se javi lekaru pre svega, odnosno neurohirurgu pre svega, ako je u pitanju ozbiljniji problem koji bi trebalo hiruški rešiti. A recite mi, sad rekli ste osjeti simptome. Koji su to simptomi koji treba da nam budu nekako znak ili okidač da treba da odemo kod lekara? Da to neće baš proći, da pustimo, proći će, nego da, ok, vreme je za odlazak kod doktora. Znate šta, bol je kategorija koja se najteže toleriše, koja se najteže podnosi i bol je najčešći simptom koji opredeljuje lekaru i govori da nešto nije u redu. Znači, bol na prvo mesto. Sada, ako se javi akutna bol, ako to traje dan, dva ili nekoliko dana, naravno da se krene sa lekovima protiv bolova, sa primirenjem organizma, čovjek se refleksno normalno primjeri kad ima bolno stanje, pa se onda vidi kako ide dalje, razumete me. Ako bol ne prolazi, normalan sled stvari je nešto nije u redu, ne prolazi bol na lekove protiv bolova, ne prolazi bola, ja mirujem, onda treba da se vidi, onda se ide dalje, šta i kako. Sljedeći korak je ako, na primjer, govorimo ako boli regija kičme ili se bol spušta niz nogu ili niz ruku, ako su bolovi rastući, ako jednostavno ne prolazi, treba se javiti lekaru. To je obično sada u današnje vreme ili se ljudi jave fizijatru, ali najčešće se jave neurohirurgu ili ponekad i ortopedu, jer i ortopedi se bave i mogu se baviti i bave se oboljenjima kičme. Ali bol, dolor, znači u prevodu latinskom, odnosno bol je vezan za nerv, nerv je vezan po samoj genezi reči, odnosno po samom prefiksu nerv, neurolog ili neurohirurg. Doktore, da li onda mogu da zaključim ako imam bol u leđima, u kičmi i taj bol ne prolazi, ja mirujem, nema potrebe da idem kod lekara opšte medicine, lekara specijaliste fizikalne medicine, već se mogu direktno pratiti neurohirurgu. Da, ali ovo ste mi dobro ponovo postavili pitanje. Bol. Svako subjektivno doživljava i percepira svoj bol. Nama je najveći. Naravno, svakome najveći svoj. Ali bol koji nije dramatičan, koji postoji, koji tinja, prvo se treba javiti fizijatru, naravno. Znači, ne ide se odmah sa potencijom, sa potencijalnim rešenjem neke hirurgije. Ali u našem zdravstvenom sistemu, idealno bi bio zdravstveni sistem kad bi funkcionisala primarna zaštita u smislu porodičnog lekara. Svugde u svetu je to ideal i to zaista je tako, to znaju i u našem zdravstvenom sistemu, naravno. Da postoji porodični lekar, institucija porodičnog lekara ili primarnog lekara koji je pa onda on da uputi da proba da da terapiju za regulisanje bola, inicijalnog bola, ako ne, da se onda pošalje da li fizijatru, da li neurohirurgu, ako je bol specifična, vezana naravno za kičmu, za nerve, ili pak neurologu, ako je glavobolje u pitanju, ili ako je neka druga, treća vrsta odnosno bola ili neke atipične glavobolje. Sada svakako lekar opšte prakse, ako ne postoji u sistemu kao tako, u sistemu lečenja, onda umereni podnošljivi bol, fizijatar, jak bol koji se teško podnosi, koji raste, koji je onesposobljavajući, naravno, specijalista koji se bavi rešavanjem bola, da li je to neurohirurg, neurolog u nekim situacijama. Ako nije za hirurgiju, onda se opredelimo, ako su opet neka stanja hronična, za terapiju bola,
To su već kategorije specijalista koji se bave konkretno terapijom bola. Ali da pojednostavimo, fizijatar pa neurohirurg ili ortoped ukoliko se baš fizijatri ili lekari odluče da se zbog kičme ode kod ortopeda. Jasno, doktore. Znači, ozbiljnija stanja dolaze kod vas. Sad, neko me uputio kod neurohirurga, ja već imam strah da će to biti operacija. Biće neka intervencija, već se plašim i dolazim uplašena ili odlažem dolazak kod vas. Da li ja, ako sam pacijent kome je savjetovano da ide kod neurohirurga, sigurno mogu da znam da ću biti operisana, odnosno da ću imati hirušku intervenciju, ili je to jedan od mogućih koraka? Hirurgija je jedan od mogućih koraka. Znači, nije svako stanje, ako govorimo o bolu, na primjer, znači bol u predelu kičme, išija, znači bol koji ide niz nogu, ili pripadajući pridruženi simptomi kao slabost stopala ili trnjenje, neprijatno trnjenje ili nemogućnost. Ajde sada o funkciji mokranja, to je neka druga priča, ovo može biti hitno stanje. Ali ova kategorija o kojoj pričamo, jedna od opcija je hirurgija, ali prvo treba uraditi dijagnostiku. Znači, vidjeti, jako je bitno opisati svoje tegobe. Svakom čovjeku ponosno kažem dobar dan, tako dalje. Opišite mi vaše sadašnje tegobe. Znači, ide se od aktualnog stanja. Ne kako je počelo svakog od nas i ovdje, svakog u studiju, verovatno ovdje, bolila je kičma pre 10 godina i više i 15, pa je to prošlo, pa je onda ponovo počelo, pa je bilo ovako i onako. Ne, nego idemo, mislim da je bitno da imamo ovdje niz. Znači, sadašnje tegobe, sadašnje stanje, gde boli, da se pokaže praktično rukom, ne mora da se ništa stručno opisuje, da se jasno opiše simptomatologija kako, gde i kako boli ili pridruženi drugi simptomi. Na osnovu toga se prepoznaje šta treba raditi. Dijagnostika je obično magnetna rezonanca i na osnovu magnetne rezonance se vidi, što ja volim da kažem, kao na dobrom ekranu. Na dobrom LED ekranu se vidi sve unutra šta je u kičmenom kanalu. Magnetna rezonanca je suvereno najbolji metod dijagnostički, suvereno bolji od svih drugih do danas poznatih, mada postoji danas jako sofisticirane mašine i aparati za snimanje organizma generalno, ali i za kičmu, primjer radi. Kad govorimo o njoj, magnetna rezonanca je danas suvereno sredstvo. Kad se uradi magnetna rezonanca, onda se na osnovu toga što se vidi na njoj i nađe, onda se odlučujemo ako je za hiruško lečenje, znači bol treba da traje ipak neko vreme, ne da je juče počelo da boli. Bol treba da bude jača. Bol treba da onesposobljava pojedinca da funkcioniše. I treba da postoji substrat, da li je to diskus hernije, da li je to stenoza kanala, da li je to neki tumor, da li je to neka cista, da li je šta god, da li je to neki deformitet kičme. Ako je pitanje, govorimo o kičmi, onda se opredeljuje da li da se radi operacija. Kad se radi operacija, uvijek je poželjno da se radi minimalno invazivnom metodom koja je danas, to ću možda i ponoviti ako mi se da prostor, standard u hirurgiji. To nije neka alternativa, neka mala, minimalno invazivna neka hirurgija pipkanja, nego to je hirurgija koja je konkretna, precizna, ne traumatizuje nepotrebno okolna tkiva, a radikalno kompletno reši određeni problem. Kad se ponudi minimalno invazivna hirurgija, ako pacijent ima naravno prvo da ima poverenje u lekara, da spozna da mu govori lice koje mu želi dobro, koje će mu stručno pomoći. Ako se opredelimo za hirurgiju, naravno ako može minimalno invazivna hirurgija u najužem smislu reči, to je za pacijenta zaista najbolje, preporučivo, jer ga oslobađa bola, ustaje se istog dana, sutradan se ide kući i problem se rešava u najvećoj većini slučajeva odmah. I rešava se, naravno kasnije se zna kako se postupa i tako dalje. Ako pak nije, dozvolite, malo mi je širi odgovor, ali ako nije za hirurgiju, onda se opredeljujemo na, ako je neko drugo stanje, da li ponovo fizikalna terapija, da li neka neurološka terapija bola i tako dalje i tako dalje. Dobro, doktore, sada ste pomenuli minimalnu invazivnu hirurgiju. Ja sam zamišljala da su operacije kičme dugotrajne, da posle toga traje mnogo dugo oporavak i da to zahteva značajnu pripremu i, kažem, dugotrajan oporavak. Hajde sad da mi objasnite šta je to minimalno invazivna hirurgija i
Kako se ona razlikuje u odnosu na klasičnu? Po čemu se razlikuje? Ovako, sad ću malo da promenim i stil i red reči, nego ovako da objasnimo i da kažem, eto, malo slikovito koliko može rečima da se opiše. Hirurgija kičme kao takva, neki svoj mah, da kažem, da je krenulo sa operacijama, eto, kao diskus hernije, negde je počela generalno, sada ne moram biti apsolutno tačan u hronologiji, ali je počela sredinom prošlog veka, praktično kad je prepoznan supstrat negde 40 godina prošlog veka, to je oko Drugog svjetskog rata, na primjer, vreme, ili posle, kad je prepoznat na osnovu dijagnostičkih metode koje nisu bile kao sada, problem nešto što je diskus hernije. I onda je počinjala otvorena standardna operacija na golo oko, što kažemo, otvorena operacija. Prvo je bilo teško dijagnostikovati gde se nalazi problem, jer nije bilo vizualizacije, nije bilo slike. Pa se onda klinički tragalo na osnovu kliničkog pregleda gde bi to moglo da bude. Mislim, u odnosu na današnje vreme to sve deluje I onda se krenulo sa hirurgijom kad je moglo da se vizualizuje na osnovu nekih kontrastnih snimanja, mielografije i tako dalje, gde je otprilike problem, pa se onda počinjala hirurgija, otvorena hirurgija, da se ono što se sada uradi minimalno invazivno, tome isto prilazilo široko, otvoreno, da bi se taj problem, ajmo da sad pričamo diskus hernija, rešila. To je podrazumevalo, računajte sredinom prošlog veka, pa sve do kraja ovog veka, pardon, do kraja prošlog veka, je zahtevalo široki otvoreni pristup da bi se pogodio nivo gde je taj problem u kičmi, da bi se onda prišlo i odstranilo nešto što se sada rešava ciljano i fokusirano. Dakle, od standardne hirurgije došla je revolucija 70. godina prošlog veka uvođenjem operativnog mikroskopa u neurohirurgiju. Da, 70 godina prošlog veka, bukvalno govorimo u rangu Amerike i Evrope, znači celog sveta. Naravno, unuo je najveću revoluciju operacije mozga i posredno kičma je malo kaskala za tim, jer mozak je suviše zahtevao, odnosno pre svega je zahtevao mikroskop pre nego kičma koja je mogla da se kudi kamo rešava i nekako mimo toga. Narednih godina decenije usavršavanjem tehnike. U svim tim godinama, ovo što ste rekli, hirurgija kičme je teška, dugačak je oporavak, može da bude ovakvih i onakvih ishoda, neizvesne i tako dalje. Pa možete doći do nekog zaključka kako je to nekada izgledalo. Kad se dobro uradi operacija, sve je dobro. Ali treba doći dobro, prići dobro, uraditi dobro, sve da bude, hajmo kazati, cakom pakom, da sve bude dobro. Dakle, vremenom je dolazilo do osvješćivanja, do usavršavanja tehnike. Pacijenti su se žalili masovno na bol, na bolna stanja i pre i posle operacije i tako dalje, pa se onda uvelo krajem prošlog veka, sada zavisno od zemlje do zemlje, od škole do škole, da se hirurgija kičme radi operativnim mikroskopom, kao što je krenuo mozak da se radi. Da je bila bolja vizualizacija, da bi bilo bolje usmereno operativno polje, da bi se preciznije sa boljim pregledom rešavalo nešto, da bi se bolje videlo ono što se radi i da bi se to kvalitetnije uradilo. I to je tako išlo i nisu sve zemlje i sva društva neurohirurška prihvatila operativni mikroskop u operacijama kičme. Ne. To je bilo rezervisano za mozak, za operacije mozga. Kičma je uvek ostajala po strani. Da bi krajem prošlog veka, odnosno početkom ovog veka, to postalo praktično mikroskopska hirurgija, postala praktično legi artis i obavezna u razvijenim neurohirurgijama širom Evrope ili u Evropi i, da kažem, razvijenom svetu. Početkom 2000. godina je došlo do razvoja minimalno invazivne hirurgije, sada skraćeni kao takve, u bukvalnom smislu reči, u najužem smislu reči, endoskopska hirurgija kičme, koja podrazumeva ulazak bukvalno kao kroz moj mali prst od nekoliko milimetra, jedan ulaz, jedna cevčica, jedan port. To je proisteklo iz artroskopije. Artroskopija se radila za operacije kolena ranijih godina. Taj mehanizam, odnosno aparatura, ideja, inženjering je proistekao iz artroskopskog, znači za koleno. I genijalni ljudi ili inovatori ili već kreativni ljudi, ajmo reći, su krenuli sa tim operacijama. Jedan od takvih centara koji ja poznajem, u koji sam ja davnih
davnih, eto sad i godina i bio, oni su krenuli sa tim operacijama početkom 2000. godina. I to je tada bila dobra, po definiciji, dobra alternativa, alter znači drugo rešenje, za standardne mikrohiruške operacije na kičmi. I već kako je tehnika uznapredovala i godinama, kad zaista su ljudi dobili sve benefite minimalne invazivne hirurgije, onda je krajem decenije, moja malenkost je od 2010. godine tamo bila i uveo sam to u ovu zemlju, ubrzo nekoliko meseci nakon toga. Tad je već postojalo polako, širilo se, baš se rapidno širilo i postojalo je polako standard u, da kažem, zemljama ili kako god hoćemo, gde se kičma radi, gde postoji visoki zdravstveni standard. Ne mislim standard u materijalnom smislu, nego u medicinskom smislu standard, ne mislim materijalno. Da bi sada minimalno invazivna hirurgija, kičme koja je jedino endoskopska, je u najužem smislu reči minimalno invazivna jer podrazumeva ubod od nekoliko milimetara. Mogu kasnije da vam pričam o nekim detaljima. Kroz jednu rupicu ulazak i radikalno čišćenje, rešavanje svega. To je danas postao i jeste najpoželjniji način lečenja kad su u pitanju problemi kao što je diskus hernie ili stenoza kičmenog kanala. Dozvolit ćete dugačak mi odgovor, ali je i hronologija u pitanju. Danas se u minimalno invazivnoj hirurgiju ljudi obuhvataju i mikrohiruške, mikroskopom što smo pričali, mikrohiruške procedure koje se mogu podvesti ukoliko se radi sa izvesnim tubularnim sistemima. Znači, ne da se samo stavi mikroskop, pa da se isto radi. Razumete me, neko ciljani, fokusirani pristup. I to spada u manje invazivnu hirurgiju kad su u pitanju neki problemi koji se ne mogu rešiti kroz mali uski prostor. Ali je svakako minimalno invazivna hirurgija, kad je kičma u pitanju, danas najpoželjniji i najpreporučljiviji metod lečenja i želeo bi iz čitavog ovog dugačkog govora ili odgovora da ljudi shvate da je to danas hirurgija koja je za stanja kao što su degenerativne oboljenja kičme, mahom, izvesni spinalni tumori, razni problemi, manji deformiteti i apsolutno najpoželjniji metod. Da li postoje određena stanja, već ste naveli neka, koje su kandidati za minimalno invazivnu i da li postoje neka stanja koja zapravo nisu moguća da se podvrgnu minimalno invazivnoj hirurgiji? Pazite, naravno, kako da ne, stanja koje podrazumijevaju probleme u kičmi na velikoj površini, na većoj površini od 1 do 2 segmenta kičme. Segmenti kičme su nivoji kičme, znate, imamo 32 pršljena, pa toliko imamo otprilike tih nivoa kičme. Ako neki problem patološki ili degenerativni veći nego što obuhvata jedan segment kičme, onda logično ne može se obuhvatiti to minimalno invazivnim uskim pristupom, onda se naravno koristi mikrohiruška tehnika, operativni mikroskop, koji je neophodno, ne pomagalo, nego sastavni deo oka i ruke praktično hirurga i pristupa se, sad zavisi o čemu se radi, sa većim pristupom ili ne. Dakle, kad se radi o hirurgiji kičme i rešavanju problema, hirurg koji se bavi hirurgijom kičme nije poželjno samo da radi minimalno invazivno, treba da zna i da radi normalno i široku otvorenu hirurgiju. Podrazumeva se naravno da je tako. Problemi kao što su veliki tumori kičme, koji obuhvataju više segment kičme, naravno da ne mogu da se minimalno invazivno reši, nego za te veći problem. Onda traume kičme, povrede kičme, o tome nisam ni pominjao, lomovi kičme, traumatizam, naravno ukoliko je na više mesta i na više pršenskih tela i tako dalje, zahteva veliku stabilizaciju kičme. To su teške, velike operacije, zahtevne operacije, otvorene operacije, naravno. Tako da ima dosta stanja koja nisu za minimalnu invazivnu hirurgiju kičme. Ali degenerativne oboljenja kičme, svi oblici diskus hernije, većina stenoza kičmenog kanala koja nisu na ne znam koliko nivoa, na 3-4 nivoa sa deformitetima i pridružena stanja na 1 do 2 segmenta kičme se vrlo uspešno, sasvim bezbedno, sigurno rešavaju generalno minimalno invazivnom hirurgijom kičme. Dobro.
A da li pored stanja, odnosno da kažem dijagnoze i toga o čemu ste govorili, postoje još neke stvari koje utiču na izbor metode? Da li će se raditi minimalno invazivna hirurgija ili ne? Da li možda nešto postoji što, da kažem, isključuje pacijenta da bude kandidat za minimalno invazivnu hirurgiju? Da li su to neke pridružene bolesti, neke druge bolesti koje pacijent ima? Da, pa znate kako, hirurgija kičme i hirurgija, da li je minimalno invazivna ili, ajde da kažem, otvorena, standardna ili kako već to. Sve ove procedure se mahom rade u opštoj anesteziji. Tako da nema razlike između najotvorenije hirurgije kičme i minimalno invazivne kad je u pitanju opšta anestezija, znači samo zavisi koliko je trajanje operacije i koji su komorbiditeti kod pacijenta. Tako da ako je problem kod pacijenta, njegova lezija, substrat ili kako da kažem, njegov problem, ako je za minimalno invazivnu hirurgiju, onda odlično. Ako je veći, širi, odnosno obimniji, onda se naravno ide za većim. Bira se najadekvatniji pristup, najadekvatnija metoda za svakog pacijenta. Nijedno mišlju nisam te ovdje da kažem da favorizujem i da stavim da je minimalno invazivna hirurgija ne znam koliko iznad ili više vredna ili ne znam kako da odnosno druge vrste hirurgije. Ne. Nego samo kažem za korist ljudi, za korist pacijenta, da je logično da uz što manju traumu tkiva, opet preciznost i radikalnost, ako se to može dobiti u hiruškom zahvatu, onda je sasvim logično i poželjno da pacijenti se podvrgnu toj hirurgiji i omogućava i bržu mobilnost, brzo obezboljavanje, brži oporavak i tako dalje. Možemo sad kratko onda da kažemo koje su prednosti minimalno invazivne hirurgije. Samo kratko da gledaoci što jasnije. Naravno, nema šta. Kratko i taksativno. Minimalno invazivna hirurgija kičme mahom su stanja, svi oblici diskusijernije, skoro svi, praktično svi, i najveći broj stenoza kičmenog kanala, bez značajnih deformiteta kičme. Dakle, u takvim stanjima minimalno invazivna hirurgija je indikovana pre svega. Prednosti su minimalna trauma tkiva, opet ponavljam, preciznost jer je vođena pod kontrolom C luka, odnosno fluoroskopije. Znači, tačno se dolazi vizualno do mesta gde je problem, pa onda se to vidi na ekranu pomoću optike i pomoću kamere. Vizualizacija je odlična, preciznost i sam taj endoskop, optika, tubus i instrumenti koji su pravljeni, oni su i pod uglom pravljeni da obuhvataju, da se radikalno može, da se sve obuhvati, mnogo se više uradi, ode gore, dole, levo i desno u većem obimu nego kad se pravolinijski operiše standardnim metodama. Dakle, to je treća radikalnost. Dalje, minimalni gubitak krvi. Znači, minimalno krvarenje jer imate samo ciljani ulazak unutar kičme. Oči i ruke hirurga su već unutar kičmenog kanala, odmah tu, za razliku kad se prilazi standardno. Onda, posljedično tome, kad se savlada tehnika, naravno i kraće trajanje operacije. Bitno je kod ljudi koji imaju komorbiditete. Zatim, manje mogućnost stvaranja ožiljaka zbog krvarenja posle operacije. I brža mobilnost, oporavak pacijenta, jedan hospitalni dan, nemanje potrebe za analgeticima, nemanje potrebe za stacionarnom rehabilitacijom i, nebitno, endoskopska hirurgija kičme je sasvim lako i ne ništa teže izvodljiva kod ekstremno ili kod gojaznih ljudi, u odnosu na, znači, jednako kao kod mršavih ljudi. Dakle, gojazni ljudi su problem, tehnički problem za otvorenu hirurgiju kičme. Treba ući dole prići, a kad se radi o minimalno invazivnoj endoskopskoj hirurgiji, direktno se uđe tu gde treba, tako da gojazni pacijenti nisu problem kao što je inače problem za ostalu hirurgiju. Ako se nešto izostavio, u suštini to je to. Mogu da kažem i koji su nedostaci. Može, odnosno ne nedostaci, nego koji su gde su, da kažem, onako prednosti možda klasične. Odnosno prednosti možda klasične. Na prvom mjestu, kad se radi o uvođenju metode, je dugačka krivolja učenja. Znači, teže se ovlada tehnikom, teže hirurg nauči da radi tu tehniku,
jer je potpuno drugačija od onoga što je otvorena hirurgija. Znači mora da se prvo gleda u jednu stranu, da se gledajući u jednu stranu, a ruke rade unutra, da se potpuno i sama slika i ta šema od mozga do ruku da se promeni i da se u rukama prođe, da se ovlada rukovanjem tom aparaturom da bi moglo da se onako, kao što sam rekao, radikalno sve počisti sa svih strana i da se izbjegne oštećenja tkiva, povrede, znači povrede nerava ili nepotrebno krvarenje i tako dalje. Dakle, na prvom mjestu nedostatak je duža krivulja učenja, teže se nauči, pa onda zato mahom hirurzi može i ovako, standardno ili mikroskopom i to onda tako prođe i ide tako. Znači, dugačka krivulja učenja, onda ako se desi krvarenje je teško rešiti, ako se desi, retko se dešava, zaista ekstremno retko, kad se ovlada tehnikom, ali onda se teže reši, pa mora da se konvertuje operacija. Ili ako se ošteti nerv ili duralna ovojnica, ako se nešto ošteti, to se najčešće dešava na početku dok se ne ovlada hirurškom tehnikom, onda se ne može ušiti, zašiti to, teže se taj problem nego se ostavi i to nekako spontano i prođe. Eto, to su tri mane ili prednosti standardne hirurgije, a ovo sve gore što sam nabrojao objektivno su prednosti koje su neumjetne. Doktore, rekli ste jednu zanimljivu stvar, pa bih ja iskoristila da se nadovežem. Rekli ste konvertuje. To znači da prilikom operacije, ukoliko dođe do nekih, da kažem, komplikacija, može da se pređe iz minimalno invazivne u klasičnu hirurgiju. Da li sam dobro razumela? Da, može, naravno. Eto, iskoristit ću sada i momena da kažem nešto o tome i kako to ide. Pošto je moj malenkost uvela ovu tehniku, znači pionir sam toga u ovoj zemlji i prvi sam počeo samostalno da radim, naravno sa svojim kolegom asistentom. Moji prvi pacijenti kojim dugujem ogromnu zahvalnost imali su poverenja, jer sam im jasno rekao da ćemo raditi ovu novu tehniku, ali ako išta pođe da ne ide kako treba, da su oni potpuno bezbedni, da se operacija može otvoriti, odnosno zaustaviti, otvoriti, da se završi standardno. I poverenje koje sam dobio od pacijenta, zaista te pacijente i pamtim i uvijek ću biti zahvalan, jer je to zaista suštinsko poverenje pacijenta u lekara. To su za mene veliki slučajevi, to su za mene, da kažem, velike priče. Primjer, znači, ljudi koji ti daju poverenje, a na početku si nečega, to je zaista jedna velika stvar. I kad se radi savjesno, kad se radi na najbolji mogući način, nije se ni desilo. U svim tim prvim slučajima ništa se nije desilo da bi se konvertovalo i da se konvertovala hirurgija, nikakav nije problem, ona se završi standardnom operacijom. Tako da naravno da postoje slučaje, ali eto, zaista ekstremno retko se imao situacija, tek nekoliko puta, ali to se već vidi na početku da operacija ne može da se izvede endoskopski, nego da se pravi rez i da se otvara. Planiranje je bitno pre toga, znači da se odredi kakva je konfiguracija terena unutra i da se onda vidi. Dozvolite još, sada razvojem opreme i instrumentarijuma, kad je došlo do razvoja drilling sistema za brušanje kosti, sada preokoštale kičme koje se nisu mogle rešavati, nije ni moglo se pomisliti da se rešavaju endoskopski, sad se one rešavaju, tako da prošireno je polje, proširene su i indikacije u tom smislu za minimalno invazivnu hirurgiju kičme. Svako ko je pošten prema sebi na prvom mjestu i inače zna koliko u početku, kad se počinje, koliko u stvari treba da ima i fortune i sreće i svega kako god hoćete, da bi ovladao nečim, da bi to bilo ono što je pravo. Znači svaki početak, pogotovo kad se počinje bez neke velike podrške, bez ikakve faktičke podrške, je u principu težak, ali je veoma i srećan i lep, inspirativan, jer je svaki početak sa druge strane, kada sve ide kako treba, najuzbuljiviji i najlepši. Mogu da zaključim da je
minimalno invazivna hirurgija jednako efikasna i jednako bezbedna za pacijente kao i klasična hirurgija? Da, svakako. Kada pričamo o ovladanoj tehnici, ne samo jednako, nego i poželjnija, adekvatnija i preporučljivija nego standardna hirurgija. Jer manje oštećuje tkiva, preciznija je, radikalna, često i radikalnija, znači više se da videti, izvaditi, tako da kažem, hirurški, a pacijenti imaju bolji i brži oporavak. Sjajno. Kada sam se spremala za ovaj razgovor, čitala sam malo šta su ljudi pisali na internetu i komentare nekih pacijenata koji su negde nekada imali neku intervenciju. I često sam čitala da možda im se neke tegobe vraćaju i to povezuju sa tim da nije bila klasična intervencija, već minimalno invazivna. Hajde da razbijemo možda to mišljenje i da mi kažete da li je do toga i da li je normalno da se te tegobe na kraju krajeva vraćaju. Naravno, ovako da vam kažem, naravno, kad je minimalno invazivna hirurgija kično pitanje, ja govorim kako u svoje ime i kako jeste. Mogućnost ponovnog javljanja problema, odnosno recidiva, diskusa ili ponovnog javljanja problema je u 5 do 6, da kažemo i do 10% slučaja. Realno, klinički, da treba ponovo intervencija, kad je, na primjer, eto da kažem, diskus u pitanju, je 5 do 6%, ne više od 10%. Znači, realno 5 do 6% da treba da se reinterveniše. Preduslov da bi taj procenat bio tako mali je da se radi iskusno i da se zna svoj posao i da operacija traje dok se kompetentno ne završi. Ne na brzinu, ne na vreme, nego dok se sve ne počisti najadekvatnije da bi se što manje, u manjem procentu smanjila mogućnost ponovno javljanja tegoba. Ja govorim vama sada u svoje ime, ja pacijentima govorim u svoje ime kad je u pitanju minimalno invazivna hirurgija kičme. Da, postoji ponovo javljanje problema, ali kad se ponovo javi problem, on se reši i ako se adekvatno valjano uradi, opet se ljudi vraćaju u odlično stanje. Uvek postoji 1% ljudi, uvek će postojati, koji imaju, uprkos tome što nemaju supstrat za ponovnu operaciju, što nemaju objektivno oštećenje da se išta desilo, imaju bolove, imaju stanje i nisu zadovoljni svojim stanjem. Toga postoji i kod mene postojalo i postoji u nekom minimalnom procentu, ali to je zakonomernost jednostavno bola kao takvog. I naravno da ljudi povezuju to odmah normalno sa intervencijom koju su imali i tako dalje. Ne želim ništa da izlazim iz okvira onoga što pričam o samom sebi, ali ako se priča da se radi minimalno invazivna hirurgija kičme negde ili u nekoj ustanovi, to je pre svega u najužem smislu reči endoskopska hirurgija, može biti i mikrohiruška, to treba da bude ustanova, centar gde hirurg ili hiruzi rade već prepoznato godinama i decenijama, da se može tako reći, na kraju kraja svako ima pravo, naravno, da iznosi, da kaže šta god naravno i misli i tako dalje. Ali kad se radi standardizovano, kad se radi iskusno kako treba, procenat ponovno javljanja problema je 5 do 6, ajmo reći, do 10% slučajeva i tu treba da se na svaki način nastupi, da se to reši, da se kad se ponovo radi hirurgija, da se ljudi vrate u dobro ili prihvatljivo ili odlično stanje i u suštini nema problema. Sjajno, doktore, I znači normalno. dozvolite mi, izvinite, molim vas, u nekim slučajima, ako problemi rastu, degenerativni u kičmi i tako dalje, pa kičma, pa krenu neki degenerativni problemi evolutivno, ne od minimalno invazivne operacije, pa je potrebna operacija fuzije sa stabilizacijom kičme, kao otvorena hirurgija i to postoji, ali to nije zbog minimalno invazivne intervencije, nego to je zbog dalje evolucije ovoga stanja u kičmi. Sjajno, doktore, znači normalno je da se javi potencijalno neka bol nakon intervencije. Naravno, kako ne, znači bol. Bol može da bude kad je sve u redu, ostatak bola da bude u manjoj meri ili prolazni neki malo jači bolovi. Naravno da postoji, ali generalno govorimo o ponovnom javljanju problema. I bol može postoji oko 90% slučajeva. To je svakako podatak koji je tačan. Oko 90% slučajeva, 9 od 10 ili kako god hoćete, ljudi su posle operacije sasvim dobro, odlično.
U daljim godinama, ako neko dobije ponovo problem, može bude na drugom nekom nivou kičme, ako je pak na istom, vidi se i reši se i tako dalje. Ako mi dozvolite, kad je minimalno invazivna hirurgija kičme u pitanju, ono što je novo, ono što izlazi kao novo i što polako ulazi u primjenu hirušku, su operacije fuzije sa stabilizacijom, odnosno ubacivanje implanta umjesto pršena sa šrafovima. Čuli ste, odnosno čuo je ovaj poznati termin, znači ta fuzija sa stabilizacijom kičme. Kad je na jednom segmentu, to se može raditi endoskopski sada, znači sa tom perkutanom stabilizacijom. Ima sad ovdje izraza koje nisu možda široj javnosti poznati, ali čak i operacije koje su ranije bile samo za otvorenu hirurgiju, sad se rade ili na manji invazivan način, kad se radi sa mikroskopom, kao telif ili pelif ili ovulif ili kako god intervencije, ili u najskorije vreme endoskopski sa perkutanom stabilizacijom. Izvinite zbog termina, ali nije loše pomenuti da i to postoji posebno. Evo sad ja ću se nadovezati na vašu priču, pa ću vas pitati da li je endoskopska neurohirurgija i minimalno invazivna neurohirurgija, da li su to sinonimi ili mi možete objasniti razliku, prosto da i gledaoci razumiju? Da, minimalno invazivna hirurgija kičme, ovako. Neurohirurgija je, tako su im počeli ovaj razgovor, pa ovako malo možda smušenije po definiciji. Ali neurohirurgija je, pre svega, je sinonim operacije mozga, pa onda kičme i nerava. Tu postoji i ortopedija. Sinonimi za ortopediju su problemi koštanog tkiva, ali i ortopedija se bavi problemima kičme. Dakle, postoji minimalno invazivna neurohirurgija. Naravno, minimalno invazivna neurohirurgija je, na primjer, endoskopska hirurgija glave za transnazalne pristupe, za pristupe moždanim komorama. To je minimalno invazivna hirurgija mozga. I minimalno invazivna hirurgija kičme, da, odgovor na vaše pitanje je u stvari da, ali nisam hteo da svojatam neurohirurgiji, može biti za kičmu i ortopedija. Dakle, minimalno invazivna neurohirurgija, ako pričamo o tome, podrazumeva u najužem smislu pre svega endoskopsku neurohirurgiju, da li glave ili kičme, najčešće kičme naravno. To je u najužem smislu. U širem smislu se može podvesti minimalno invazivna neurohirurgija ili hirurgija sa mikroskopskom tehnikom, tubularnim pristupima, to su neki tubularni retratori, kvadrant matrix ili kako god, ili obični tubularni. Dakle, tubularne mikrohiruške operacije i endoskopske operacije, odnosno endoskopske i tubularne mikrohiruške, to je minimalno invazivna neurohirurgija. Minimalno invazivnom hirurgijom kičme se bave i ortopedi i u Evropi, i u Americi, i u Aziji, 50-50. 50% su otprilike ortopedi, 50% su neurohiruzi. I oni se opredeljuju, to se zove spinalna hirurgija, razumete? Ja sam neurohirurg po specijalizaciji, dugo godina sam se bavio operacijama mozga, pa sam kasnije, kroz nekoliko godina se uže usmerio na ovo, tako da ja uvek i u svojoj biografiji i uopšte i u nastupima je neurohirurgija kao takva. Ali pravi izraz bi bio oni čime se bavim sada, ove godine, je spinalna hirurgija. Ali ja ne želim da ispustim reč neurohirurgija, ali gledajući po definiciji, ja sam ovde i gro ove priče je zbog spinalne hirurgije kojima se bave jednako u procentima neurohiruzi i ortopedi. Ali kad se bave, kogod da se bavi, treba da se bavi na valjan način, da je stručan, da je ostručan, da ima iskustva i da se pošteno bira najadekvatniji metod i da se želi istinski pomoći čoveku, jer operacije se ne rade da bi hirurg operisao, da bi bila urađena operacija, da bi to bio spektakl, teatar i ne znam kakva, nego da se pomogne čoveku. Apsolutno, apsolutno. Iskreno to mislim i nema tu ni D od demagogije, nego zaista tako. Sjajno, pa hajde da se vratimo onda pacijentu. Kako se pacijent priprema za operaciju o kojima smo pričali? Ovdje konkretno pričamo o onima koje vi radite, minimalno invazivnom metodologijom, pa u ovom slučaju rekli ste spinalna.
metoda. Recite mi, kako se priprema pacijente? Da li njegova priprema počinje već pre dolaska u bolnicu ili dolaskom u bolnicu? Kako teče taj proces i da li ga uopšte možemo, da kažem, generalizovati? Može se, pazite, priprema kao priprema hirurška je standardna preoperativna priprema, jer se gro intervencije radi u opštoj anesteziji. Tako je najkvalitetnije, najbolje, najkonfornije i za pacijenta zaista bez dileme najadekvatnije. Tako da je njima operativna preoperativna priprema ista kao i za druge procedure, slična. Tako da dan pred operaciju ljudi urade kompletnu laboratoriju, pogleda ih internista, urade radiološke analize, legnu na odeljenje da bi sutra bili podvrgnuti operaciji. Ako su kompleksni pacijenti sa komorbiditetima i drugim stanjima, naravno da onda treba da izbace neke lekove i tako dalje, da se malo... To je nešto što je personalizovano. Ali samo opredeljivanje za hirurgiju nema veze sa pripremom. Znači, može najbolesniji čovjek doći ako ima problem u kičmi, primjer radi, prvo da se vidi da li je za hirurgiju kičme. Ako jeste, proveri se vrlo minuciozno od strane internista, anesteziologa i ostalih da li može ići u opštu anesteziju. Ako pak ne može, postoje i procedure koje se ne rade u opštoj anesteziji. Postoje te neke intradiskalne procedure u samom diskusu, ako diskus u pitanju kao što je laserska intervencija, kao što je davanje nekih medikamenata koji se rade u lokalnoj anesteziji sa blagom analgosedacijom, razumete? Tako da se tu eliminiše rizik od opšte anestezije. Ali priprema je generalno slična kao i kod ostalih pacijenta. A oporavak? Koliko je pacijent u bolnici, koliko ostaje i kako teče oporavak? Oporavak je zaista brz. Sada kada to postane, kad se standardizuju u radu, na primjer u našem radu već godinama, nama to postaje samo po sebi negde normalno i standard. Sada ljudi zaista po definiciji i u najvećem broju slučajeva sutradan idu kući bez ikakvih značajnih tegoba, samo se prenoći posle operacije jedna noć. I kad je operacija vratne kičme i kad je operacija donje kičme u pitanju. Kad su operacije nekih većih tumora, koji isto radimo naravno gde su otvorene operacije, opet ponavljam, ne radim ja samo minimalno invazivnu hirurgiju kičme, nego se radi otvorena hirurgija, pacijenti ostaju duže. Ali oporavak je brz. Sada, trend je svugde da se pacijenti brže puštaju kući, da se to sve svodi više na neku dnevnu hirurgiju i tako dalje i tako dalje. Ne puštamo mi pacijente što žurimo i trkamo se sa bilo kojim pacijent. Kad je dobro, kad nema potrebe za bolnicom, on ide kući. A tako je u najvećem broju slučajeva. I što se tiče rehabilitacije i svega, ovi pacijenti ne idu na rehabilitaciju da se rehabilituju, da uče, ne daj Bože, da hodaju ili da uče ne znam šta, da se osposobe, nego u najvećem broju slučajeva da se mišići ojačaju, da se vrate u jednu adekvatnu pokretljivost i da se eventualno, ako imaju neke bolove privremene, da se to reši fizikalnom terapijom i to ne mora biti nikakvo ležanje, odnosno stacionarno tipa banje, nego može biti i u ambulantnim uslovima najnormalnije da se ide na terapiju, odlazi kući i tako dalje. I mogu se vraćati fizičkim aktivnostima, fizičkom radu, kao i aktivnom sportu. Aktivni sportisti su najteža kategorija pacijenata. Oni zahtevaju povratak u takmičenje, u aktivni sport, što je teže stanje, što je zahtevnije, stanje nego fizički rad, na primjer. I oni se vraćaju oko 2 meseca posle operacije polako u te zahtevne fizičke aktivnosti. Da li postoje možda neke navike koje bi pacijenti morali da menjaju, odnosno da im je preporuka, sada generalno pričano, da promene u svom životu? Prevencija svega ovoga je redovno vežbanje. Vežbati ujutro je vežbanje. A najteže u životu, eto, jedna ovako moja misao, najteže u životu je vežbati ujutro i učiti. Znači, redovno vežbati ujutro i učiti u smislu je jako teško. Ako ne i ponajteže, mislim na snagu volje, naravno. Ne mislim na stanje šta sve može čovjeka da zadesi u životu i tako dalje. Tako da redovno vežbanje ujutro, ta navika je zlatna za kičmu. Ne govorimo ovde o ergo vežbama, znači o kondiciji. Kondicija je druga kategorija. Trčanje, da li fitness programi i tako dalje. Ovde se ne radi o kondiciji. Ovde se radi o vežbama za predupređivanje i za očuvanje, što kažu, jake grbače, odnosno
tako da se po znacima navoda, odnosno jake i stabilne kičme. Naravno, ne može to uvek da bude tako. Genetska predispozicija postoji kod svakog od nas. I za degenerativno oboljenje kičme genetika, genetska predispozicija čini svoje. Neko može da ne znam kako živi, da vežba i ne znam šta, pa dobije problem. Ali redovnim vežbanjem se zaista, i ako se dese neki problemi, mišići oko kičme, znači leđa i trupa, stabilizuju nekako taj problem i on prođe neprimećeno. A kad je već u pitanju, kad se već desi problem, polako, ne mora uopšte da znači da svaki bol znači jao, idem na hirurgiju, polako. U najvećem broju slučajeva, svakome od nas ovde, svako od nas ima bolove, pogotovo ko je malo da kažem stariji, a još uvek mlad, svako od nas ima bolove nebrojeno puta. Ne mora da znači bol hirurgija, ali kad je jaka, kad nema drugi, onda se može vrlo lepo i uspešno rešiti. Sjajno. Doktore, više puta u razgovoru ste rekli da je bitno da neko ko radi intervenciju bude neko ko je stručan, ko je dovoljno edukovan i ima dovoljno iskustva. Tako da kažem. Sad, vi ste sve to. I ja bih sad iskoristila priliku, neću ja pričati u vaše ime, pustit ću vas da mi kažete koja je to nagrada na koju ste posebno ponosni i vi, a i mi kao Medigroup sistem. Pa, reći ću naravno, centar izvrsnosti, postati centar izvrsnosti, prvo nosila centra izvrsnosti lično i ustanovu u kojoj radim još od 2019-2020. godine jeste zaista meni onako, ne onako, nego velika čast i velika satisfakcija. Ne daje se to tek tako, to je od kompanije, odnosno da kažemo, kompanije koja je proizvela inženjering i sve, i sama proizvodnja i samo kreativnost, znači da se, ako je napravila instrumente sa kojima su počeli pioniri ove hirurgije u svetu, u celom svetu. Znači, u jednom od ta 3 centra koji je u Evropi, u Nemačkoj, kompanija koja je napravila te instrumente, koja je počela od samog početka, od nule, je moju malenkost i ustanovu koju radim, znači, proglasila i dobili smo, da kažem, priznanje i koliko oni mogu, toliko mogu, za centar izvrsnosti za ovu vrstu hirurgije, svugde. Naravno, radi se o hirurgiji, pre svega o endoskopskoj hirurgiji kičme. Ja bih rekla, ukoliko se ne varam, da nema mnogo ustanova i mnogo pojedinaca koje nose. Pa da, tad ih je bilo ukupno 20-ak možda, mislim. Govorimo na svetskom nivou. Da, govorimo na svetskom nivou. Ne 20-ak da sada svako izlazi u medije i priča ja sam, pa to se sad negde gleda i tako dalje. Nego jednostavno, oni koji se uopšte bave time, tom vrstom hirurgije, oko 20-ak je u svetu da su u toj vrsti hirurške tehnike. Tako da li ih je danas još po koja, bio bih srećan da jeste naravno, što se tiče Evrope i sveta, ali to je taj broj, oko 20-ak u svetu. I danas. Sjajno, mi smo ponosni na to. Recite mi, doktore, u toj dugačkoj vašoj karijeri, sigurno ste primijetili kada vam dođu pacijenti, razgovarate sa pacijentima, razgovarate sa članovima njihovih porodica. Sigurno ste primijetili da postoje neka uverenja, da ne kažem mitovi, koje su ukorenjenja u našem narodu. Pa hajde da ako možete da izdvojite možda neko uverenje ili mit sa kojim ste se susreli, pa da razbijemo mit ili otklonimo neke sumnje. Pa pazite ovako, sada mitova, mi smo i narod i nacija koja, ono što kažu, i odgajana je dosta dobrim delom i na mitovima i to nas nekako nadahnjuje. Činimo se većim i značajnijim nego što možda jesmo. Niko od nas, ni ponosob, jedna nacija nije dovoljno značajna ni velika, treba da budemo svedeni što manje i bit ćemo sve veći. To je velika istina. Ali kad smo kod mitova... Ili neka zabluda. Ne, naravno, kad smo kod mitova ima ono standardno, odnosno dosta često kažu nemoj nikako da operišeš kičmu, na svaki način gledaj da izbegneš operaciju kičme. A to mahom govore ljudi koji se ne bave hirurgijom kičme.
Ja ću da kažem da potvrđujem to što oni kažu. Eto, sad sam iznenadio. Ali potvrđujem tu u onom smislu, u nekom zdravorazumskom smislu. Naravno da niko neće koga zaboli odmah da kreće da ima operaciju. Ali uistinu problem nije zaista. Znači, hirurgija kičme, kad je najčešći broj oboljenja u pitanju, kao što je ovo o čemu pričamo sve ovo vreme, se jako uspešno rešava i nije nikakva ni trauma za pacijenta. Naravno, sam ulazak u bolnicu i anestezija i to sve jeste izvestan stres. I strah i stres, tu anksioznost ne možemo, ali sve to prođe vrlo fino, tako da... I zaboravi se kad prođe bol i reši se problem. Naravno, ali eto, 21. vek, kako god dono je nešto, dono je makar to da sada hirurgija kičme kao masovni problem u čovečanstvu je stvar koja, odnosno polje medicine koja rešava efikasno probleme bez velike traume psihičke kod pacijenta. Sjajno, evo doktore, ja sam pripremila nekoliko zabluda koje sam našla na forumima. Biću slobodno da kažem, pa evo ja ću pročitati jednu, pa ću dozvoliti vama da prokomentarišete. Imamo ih nekoliko. Kaže, operacija kičme je rizična i opasna i postoji mogućnost da posle nje ostanemo nepokretni. Zavisi koja je operacija kičme i zavisi kakva je operacija kičme. Ako se radi, odmah ćemo odgovoriti. Znači, mi smo pričali o oboljenjima kičme degenerativne koje su prilično bezbedna oboljenja. Ali ako se radi o tumorima kičmene moždine, malignim tumorima kičmene moždine, onda sami možete pretpostaviti da su te operacije ne zbog same operacije, nego zbog samog delikatnosti kičmene moždine dosta delikatne i imaju veliku mogućnost, procenat mogućnosti da ljudi budu oduzeti, odnosno da imaju deficit posle operacije. Znači, zavisi od supstrata, zavisi od onoga šta se operiše. Ako je u pitanju malignitet ili ako je u pitanju tumor koji nije patohistološki maligan, ali ako je infiltrativan na širokom polju kičmene moždine, opasnost je velika. Onda, ako se opet radi hirurgija kod nekih velikih trauma i povreda kičme, pogotovo ako su kontaminirane povrede, znači ako tu ima potencijala za infekciju i ako su traume takve da već postoje oštećenje kičmene moždine, naravno da je to onda problem i za oporavak. Treće, ako se rade proceduri na kičmi, na velikom delu kičme, koje su same po sebi sa silnim implantima, ugradnim materijalima, donose rizik od oštećenja kod krivih kičmi, kod skoliotičnih kičmi i tako dalje. I tu postoji opasnost od ishoda na kičmi. Kičma je široko polje. Kičma je veliki deo tela. Kao takva nije, ako gledamo na površinu našeg tela, ali hirurški gledano kičma je veliko prostranstvo. Ima dosta operacija na kičmi, ima dosta problema u kičmi u odnosu na ovo što smo, na primjer, govorili što je najčešće. Tako da, generalno govoreći, kičma jeste delikatna i nosi izvesnu opasnost od invaliditeta, ali kad su ova oboljenja u pitanju, o čemu smo pričali sve ovo vreme... Oboljenja koje se rešavaju minimalno invazivno. Naravno, ove degenerativne oboljenja koje se, znači, on zaista je mala mogućnost, to spada u bezbednu hirurgiju, niskog rizika po definiciji i velike efikasnosti. Sjajno. Evo druge tvrdnje. Svi koji imaju diskus herniju moraju na operaciju. Sve ostale metode su samo gubljenje vremena i odlaganje operacije. Da li je tako, doktore? Ne bi se složio u potpunosti. Znači, mada bi ja kao hirurg trebao kažem, a naravno da ne. Nije svaka diskus hernija za operaciju. Čak, ima i situacija sa velikom diskus hernijom kad ljude ne boli puno, kad nemaju velike simptome, čak imaju jedva primetne simptome i ne žele da se operišu ili hoće da probaju. I ja im apsolutno to dajem za pravo da urade. Jer postoji mogućnost da se diskus kao takav koji nema svojih krvnih sudova, nema hranilica u sebi, da se resorbuje i sasuši sam od sebe. Dakle, može diskus da prođe i bez operacije, ali preduslov je da ne boli puno i da taj bol nije rastući, da on ne osposobljava čoveka, nego da čovjek može funkcionisati pa da proba na fizikalnu terapiju i na period vremena kako ide. Tako da kakav god da je diskus hernije i ona velika i veća, ponekad kad su simptomi minimalni, kad je pacijent
praktično bez simptoma ne mora da se operiše. A ima i drugi slučaj kad je manji problem vizuelno, ali pravi a velike probleme, onda je bolje dobra procena, dobra indikacija, pravilna indikacija odlazak kod lekara je suština. Znači, vraćamo se znači nije poenta da smo došli kod neurohirurga da bi vas operisao nervi, nego da vidimo da li je, ako jeste, onda je... Da nađemo najbolje moguće rješenje za... Da nađemo najbolje moguće rješenje. Svaki odlazak kod neurohirurga je traženje najboljeg rješenja za bolove koji su jaki. I na početku razgovora, ako je ostalo možda nešto konfuzno, ovo možda pojednostavljuje. Jaka bol, rastući problemi, neurohirurg kompetentan da da odluku kako i šta najbolje, pa da vidimo kako će. Evo, doktore, imamo još dva. Bol u leđima nije za odlazak kod lekara, to je sasvim normalan deo starenja čoveka. Slažem se, naravno, bol u leđima jeste, to je tačno u najvećem broju slučajeva. Opet, imate bol u leđima koje pokosi čoveka. Pa to više nije bol u leđima, to je najveća bol u životu. Dakle, ali bol u leđima, naravno da ne opredeljuju ja ljudima kažem, pacijentima kažem, nezahvalno može zvuči, treba biti jak, snažan, treba biti voljan. Ne treba biti suviše mekan i osetljiv prema bolećiv prema sopstvenom ili plašiv prema sopstvenom zdravlju. Bol u leđima se često javi kod svakog nas i to je normalna stvar, manje više. Dođe, prođe, ako Boga mi ne prolazi, ok, javite se, ako treba neurohirurgu, naćemo najbolje rješenje. Ali bol u leđima kao takav, pogotovo bol u mišićnom delu koji je pored leđa, to su mišićni bolovi koji se rešavaju mahom fizikalnim procedurama. Tako da bol u leđima nije jednako hirurgija, nego neka druga stanja. Jasno. Došli smo polako i do kraja razgovora, pa ću vas ja zamoliti da negde za kraj kažemo pacijentima šta to mogu da urade, da preveniraju. Negde smo kroz razgovor i pomenuli da mogu da vežbaju svakog jutra, da budu vrijedni i odrade neke vežbice ujutru. Šta je još nešto što je korisno da preveniramo ova neka stanja o kojima smo govorili? Znate kako, znači svakodnevni život, svaki dan nosi raznorazne angažmane kod ljudi i pogrešno držanje tela, pre svega. Dakle, kad se radi o kancelarijskom poslu, koji je najdominantniji, sve manje fizičkih radnika danas, a i dragoceni su, koji su fizički radnici. Poslovi tog tipa ili opet fizički poslovi gde se radi kao ovi divni ljudi ovde koji su u studiju, gde ima dosta, neće mi zameriti, gde ima dosta savijanja, podizanja i tako dalje, jeste rizik za kičmu kao takvu. Pravilno držanje tela i imati svest o tome da se pravilno drži telo, odnosno kičma, i izbjegavanje primanja stresa na sebe koliko je to moguće u ovom stresnom vremenu, jedno plus drugo, uz neku dobru volju i uz jedan životni stav, jak sam, šta me briga, bolje tako nego jao ako me za nešto zaboli odmah kuku. Pozitivan, jaka volja, jedan zdrav stav, to je po meni najzdravija prevencija, da kažem, pojave bola u kičmi. Ali to je toliko često da ne može se to izbeći, ali može se uspešno boriti sa time i rešavati. A ako se bavimo tim poslovima koji zahtevaju savijanje i takve stvari? Svakako, pazite, fizička aktivnost, opet vežbanje ujutro, odnosno vežbanje pre pune fizičke aktivnosti, kako god, da li u kućnim uslovima ili ko ima vremena i luksuza u nekim, da kažem, adekvatnim prostorima, nekim fitness prostorima, kako god, da priprema tela za fizičku aktivnost je naravno najpoželjnija. Ali svakako da se vodi računa praktično o postupanju, o držanju, o svakodnevnom načinu života i treba se imati svest da mišić mora da radi. Svaki mišić u telu mora da radi. Mišić koji ne radi, čovjek koji leži i sedi, koji ne radi, koji je fizički potpuno neaktivan, sa mnogo većom verovatnoćom kad se išta desi u kičmenom kanalu, uopšte u tom delu gde su nervi, nema mišića koji će da mu učini kontrauslugu.
Zato je dobro biti fizički aktivan i pravilno držati svoje telo. Hvala doktore i evo ja ću vam dati za kraj reč da kad bismo mogli da sumiramo naš razgovor i izvučemo ono što je najvažnije, a da tema bude minimalno invazivna neurohirurgija, šta biste mi rekli? Pa pazite ovako... Šta je bitno da pacijenti zapamte? U životu treba imati zdravu misao, treba imati zdravu misao o sebi, zdravu misao o okolini, treba dobro želeti drugima, dobro želeti sebi. Ako se javi problem, treba ga rešavati na najadekvatniji mogući način. U pravo vreme javiti se lekaru, imati intuiciju da se oseti šta je pravo rešenje za određenu individu. Kad se ponudi rešenje, odlučuje svaki čovjek sam za sebe. Da sebi učini najbolje telesno, da se opravi ili popravi, a posle za ovo drugo ostaje samo dobra volja, zdrav razum i životna zdrava energija. Da se neguje i da se održava. Hvala doktore. Ja se nadam da smo u ovoj epizodi Medigroup podcasta objasnili šta je minimalno invazivna neurohirurgija, da smo odgovorili na neka vaša pitanja i da smo objasnili kako treba postupati u svakodnevnom životu. Hvala vam na pažnji.